kandi abazayubakaga ni mwebwe nimureke kubanza kubakiriya muze mwubake Minembwe icoco umutekano mu turekere ariko ibindi byo nimuze mutugane tubane kugira ngo Minembwe tuyubake rero reka nshimira abantu babashe kutuba hafi buriya nubwo utogira ikintu uheza umuntu ariko ukamubwira ngo humura komera turi kumwe abantu barabitugaragarije barabidukorera batuba hafi baratugaburira ndetse tumaze kujya nico gihe tuhaza agatege kaje nico gihe ibitekerezo byaje iyo batatuba hafi abantu bari muri Amerika abantu bari mu bihugu bitandukanye Burundi za Rwanda urumvaga twabakecuru ntuzatumenya ngo ibihugu ngo duhanye imbibi nyine sinzamenya nzangenda mpuzagurika nakecuru igihe cyagiye nibihe twahuye navyo bimaze kuducanganyikisha rero nabwo kandi nico gihe gatumaze kumva gatege nico gihe twatekereje kugira ngo twihangire ico turi bukore rero turabashimiye abakoze ico kintu kandi ntitworekeraho reka tubasabe kutuba hafi urumva imbogamizi tugenda tugira imitahira buze kandi noneho aho tunageze aho kugira ngo bakomeze baduhaye bebero yo kuduhembura rero ubwo tumaze gushira amaguru mu nzira nimudufashe turebe ko turema imitahe abandi bahinge abandi bafite inararibonye mu bikorwa bitandukanye baze batugerere nkaha hari abavuga kuko bishobora kuba nenda abashoramari ba hano ari ukuba nenda bataba bafite umutahe ufatika bagashaka kugira inyungu izamutse cyane isibyo nabyo birashobora kuba ariyo mpamvu nabyo birashoboka umutahe ni muke cyane ni muke urabona nk'isake y'isukari turayigura hano ugasanga yagabanye nk'abagore 3 urakoze cyane munyamakuru kumbaza ayo makuru turabyifuza cyane kugira ngo dukomeze tubivuge tubiganireho bijanye n'ibibazo twagiye duhura nabyo cyane cyane turishingikiriza hejuru y'abagore abagore twari tumaze gufata intera itari ntoya hano mu Minembwe cyangwa se muri Haut Plateau nongeye kubaha ikaze ndetse nabifuriza kugubwa neza yaba ari wowe ndetse n'abawe ubundi nagushimira kuko ubana natwe buri kanya mu biganiro byacu aho uri hose uri umuntu w'ingenzi kuri twe hanyuma rero uyu munsi umumama mubona imbere zanyu twifuje kumuganiriza ndibaza kuko abenshi bamuzi mu bikorwa bitandukanye ndetse n'abenshi bazahatuye ni mu Minembwe ku ivuko ni umumama wakunze muhira cyane nazo turaza kubimubaza impamvu atahavuye araza kubitubwira zose ariko reka tubaze tumwiyegeze turakwiyegeje kuri Umoja Wetu TV murakoze cyane mumeze neza tumeze neza nta kibazo uranaboneka uko ufite furesheri ni zanu mu Minembwe cyangwa akavura kaguye umukungugu urashira urumva imisozi yegeranye nyine tumeze neza asante yego hanyuma rero twifuje kuko twamuganiriza ku bijanye n'iterambere ry'abamama uko gifasha hano mu Minembwe muramuzi n'umumama ukunda gukora cyane afite na byinshi yamaze kugeraho ni muri urwo rwego twifuje kumuganiriza rero tutaraje aho ngaho reka tubanze tumubaze umutekano uko wifashe w'abamama muri rusange hano habaye bita abantu bose barabizi abamama bimeze gute muri rusange urakoze cyane munyamakuru kumbaza ayo makuru turabyifuza cyane kugira ngo dukomeze tubivuge tubiganireho bijanye n'ibibazo twagiye duhura nabyo cyane cyane turishingikiriza hejuru y'abagore abagore twari tumaze gufata intera itari ntoya hano mu Minembwe cyangwa se muri Haut Plateau dukora duhinga tworora urazi nibyo byaturangaga twarororaga inka tukorora nyine amatungo atandukanye tugahinga ivyo byose tuba nka rya jambo ry'Imana riza rivuga ngo ifatiro zirasenywa zimaze gusenywa tumera nabi habe n'imibiri suku twasaga nubwo wavuze ngo urabona tumeze neza takundi wavuga ariko nabyo tubishima Imana uko tumeze uko twari tumeze suku twari tukagombye kumera yego twikubitagashi tutekerezaho tubona ko intambara baduhanzeho badutekerejeho kutumara Imana itashobora kwemera ko ishobora kutumaraho
ariko ngo tuje kureba twicaye hasi tubona ejo hacu niho hagoye. Dufata umwanzuro, bamwe barahinga abandi baracuruza, abantu bagenda bihangira imirimo. Kandi unarebye hano abantu bafite amago cyangwa abantu bafite amafamiye n'abagore. Tunabashimira cyane abagore bo muri Hope Plateau kuba barabonye ikibazo uko kimeze bakacicarira. Ubu ko ndumva tumaze gutangira kugiha umurongo buke buke. Niyo mpamvu ubona n'isura itangiye kugaruka, nuko twiyumvisemo ko dufite imbaraga, dusanga dufite imbaraga nubwo zari zishatse gushira, ariko ubu tubijeje kuko zihari kandi dukomeye. Ese mukuri guhari amahoro kubona mu minsi ishize n'ubu nyine hari icyizere kuko amahoro ahagaruka cyangwa biracyameze nabi? Ubona uko byatangiye siko bimeze. Batangiye badutwikira amazu, batunyagiye ibyacu, ariko kuri ubu siko bikimeze. Umwanzi uko turamugwanyiriza kure cyane, takiye hatugeraho kandi ubuzima bugakomeza. Nimba ruhinga agakomeza agahinga, nimba rucuruza, usibye ko twebwe tutava nyine hano muri Minembwe. Imana yaradufashije nyine tuzanira abaturanyi beza, bakatuzanira ibyashara, nubwo tutunguka menshi ayo tubona dushima ayo ngayo, kuko nti turatambuka Minembwe ngo tugende, bakatuzanira tukarangura tugacuruza, gutyo ukabona agasukari k'abana karabonetse, agasabune turakabona, kumva nivyo duhinga nabo bakabigura, mbese ni exchange tukabona ko birakunda. Yego, mukuri guhari umuntu utari hano abazi kuko nenda hano hatuye ubwoko bumwe, ariko nasanze hari ababembe, hari abapfurero, hari abashi, hari abarega. Ese bano bamama bandi muri rusange batari aba community yanyu ubona mubanye gute bari hano muri Minembwe? Tubanye neza cyane. Hanyuma se bari abandi bo ukabona niki cyabateye kugira ngo ibo bumve kuko abantu bagomba kubana mu buryo bw'intambara? Nibo urumva, nibo bakizi, twebwe ntidushobora kukimenya, kuko twende dushobora kukimenya cyabibateye ni kiriya batugaragarije nyine. Urumva babivye imbuto mbi muri bo, barazigaragaza, usibye ko batageze ku ntego zabo. Wabivye nabi asarura nabi, rero ubu nivyo bahaba sarura. Heba babi beme tukabana tubanye neza cyane. Yego, titwareka gutanga pole ku muturage wese wa Minembwe ndetse n'uyikunda, kuko ibihe ureba mukuri guhari byazanye kutabana mu bantu bari babana. Ibyo bihe ni bibi cyane kandi byasubije n'akarere inyuma. Hanyuma rero tugaruke ku nsanganyamatsiko yacu, kwa dushatse kuganira ku buryo ubona mu mama hano mu Minembwe. Kera kose hari ukuntu iyo umukobwa yashakaga yumvaga arashatswe, nuwo kubyara, nuwo gukora imirimo mu nzu, ariko ubu nyine se urabona byifashe gute? Se hari uko mama bashobora kuba barahindutse basigaye bikorera bakaba bafashanya n'umugabo gukora, cyangwa se biracyari bya bindi bya kera? Ubu nyine birasa n'ikaho byahindutseho bukeya. Ubuzima nyine urumva ko twavuze hagiye haba imbogamizi z'ubuzima twagiyemwo butari ubwa mbere, ariko ubu ngubu umugabo abonye akazi arakora, ariko cyane abantu bakunze gufasha ingo cyane hano mu Minembwe n'abagore, kuko abagabo bo baracasuzugura akazi, ngo sincuruza ikarita imwe y'isabune, sinja kurangura ibishimbo mu muhana runaka ngo mbizane. Ka kantu karacyabarimwo k'imico, twari no bazavuga neza ngo ni mira, ako kantu karacyabariho cyane. Ugasanga cyane abagabo bashoye babirunduriye ku bagore. Urabona ngo mu Minembwe ku ipurusi 180 n'abagore bikoreye ingo. Rero nabonye ibintu bihenze hano cyane, k'ikintu kigura nk'ibihumbi 500 ibuka ugasanga hano ni 3. Ubona ari nkiye mpamvu yabiteye, cyangwa se ubona ari iki cyakorwa kugira ngo basi ubucuruzi buje imbere mu Minembwe? Impamvu ibintu byazamutse, bimwe biza ku ndege. Urabona ikiro kimwe tucishura $1 rumwe n'inusu, ikiro kimwe. Noneho ugasanga harimo inyungu y'inusu y'ikiro, kandi nta kintu kiba kirimo. Niyo mpamvu byazamutse batuzamurira. Baza
abaturanyi bacu abacuruzi bazana ibintu ku mutwe babikura ahantu bita ngo ni mu rusuku kwa Murima ibiro 25 bo bakavyishuza amafaranga arenga. Niyo mpamvu bazamuragaho gato bakagira yandi y'ubwikorezi bakagiraga nakagapurusa k'inyungu ukabona niyo mpamvu ibintu bizamuka gutyo. Hari abavuga kuko bishobora kuba n'inda abashoramari ba hano ari ukuba n'inda bataba bafite umutahe ufatika bagashaka kugira inyungu izamutse cyane. Isibyo nabyo birashobora kuba ariyo mpamvu. Nabyo birashoboka. Umutahe ni muke cyane. Ni muke. Urabona nk'isake y'isukari turayigura hano ugasanga yagabanye nk'abagore 3. Umuntu bavyita ngo nakabasi 15 kandi 15 bya hano twe dupima ku maveri ariko ibiro vyiriya ni ibiro twe hano nta kiro tugira. Noneho ugasanga abagore 3 aho nyocuruje wa mufuka zenduramviramwe ibiro 5 z'inyungu zo gutekera abana. Iya nyungu ibiro 5 turayigaburaga 3 kuko twagabuye umufuka nta kapitale nta mutahe ubufiti. Zendaga wagenda ukuramwe inusu y'iveri inusu y'ikiro niyo. Yego. Rero uwifuza kuba yoza gucuruza ino n'inda afite uwo mutahe wiwe ariko agatinya umutekano yo wamubwira iki kuri uno mwanya? Umutekano gurumva ntabakunza abaturage twe ko duhari dukomeza activite zose yoza gataha. Yabo nibo dushaka kuko baza bakora ibikorwa bifatika hari igihe ashobora no kumfata nje nkamukorera. Kuko tumaze kubona ivyo nakubwiye ngo iz'abagabo baturekera akazi nukubona nyine akazi suku kagaye ukundi nuko ntakabaga hari. Ariko wowe numara kuza ugashira ibotike yawe hari ukashiramo ibintu byinshi uzamfata ngo ucururize naje mbonemo dukeya undi nawe azakora ikindi gikorwa na hari hinoro zo kwibantu bozimba hari naboza bazi gusona ibirato nabyo bakabitwigisha tukabikora nta kazi twumva hano mu Minembwe tudashobora gukora. Yego ibihe nabyo ni byiza birigisha. Rero gusa icyo imitahe ntayo dufite. Yego. Rero tugana ku musozo nuwe butumwa wumva wabwira umunyamurenge wese ahari ndetse n'abaturanyi bacu aribo babemba bapurero numva imvugo yose niki wumva kiri ku mutima wababwira nienda tutakubajije hanyuma tuze kurangiza ikiganiro? Urakoze cyane. Icyo nshobora kuvuga cyane ndabanza shime nubwo navuze sita no kubita ku mutima nkavuga ngo hari icyo twarakoze mu mwanya twahuye n'ibibazo. Ngira ngo ikiganiro cyacu cyari cyo kureba ibibazo bimaze kutubaho uko tumeze. Reka shimira abantu babashe kutuba hafi. Buriya nubwo utogira ikintu uheza umuntu ariko ukamubwira ngo humura komera turi kumwe. Abantu barabitugaragarije barabidukorera batuba hafi baratugaburira ndetse tumaze kujya nicyo gihe tuhaza agatege kaje nicyo gihe ibitekerezo byaje. Iyo batatuba hafi abantu bari muri Amerika abantu bari mu bihugu bitandukanye Burundi za Rwanda urumvaga twabakecuru ntuzatumenya ngo ibihugu ngo duhanye imbibi nyine sinzamenya nzangenda mpuzagurika nakecuru igihe cyagiye n'ibihe twahuye nabyo bimaze kuducanganyikisha. Rero abandi warutangiye ushimira abantu nibyo naringiye kuvuga abantu batekereje buri muntu wese. Mwanditsi yaravuze ngo umuntu wese watanze ngo n'agakombe k'amazi azagahembera. Rero nimba turabo turibo none nuko mwadufashe mu mugongo mwaratubwiye ngo nimuhumure batubaye hafi baratugaburiye tumaze kurya nabwo kandi nico gihe gatumaze kumva gatege nico gihe twatekereje kugira ngo twihangire icyo turi bukore. Rero turabashimiye abakoze icyo kintu kandi ntitworekeraho reka tubasabe kutuba hafi. Urumva imbogamizi tugenda tugira imitahe irabuze kandi noneho aho tunageze aho kugira ngo bakomeze baduhaye bebero yo kuduhembura. Rero ubwo tumaze gushira amaguru mu nzira nimudufashe turebe ko turema imitahe abandi bahinge abandi bafite inararibonye mu bikorwa bitandukanye baze batugerere nkaha. Nibamara kugera hano bigisha abantu gukora nabo baze bafungure umutekano iho
turawubijeje natwe niwo twahagazeho uwo tuhagazeho kandi impamvu tuhagazeho nuko mutubona dukomeye kandi dufite na morale yose kandi turi hafi kurangiza Minembwe ikongera ikubakwa kandi abazayubakaga ni mwebwe nimureke kubanza kubaka iriya muze mwubake Minembwe icoco umutekano muturekere ariko ibindi byo nimuze mutugane tubane kugira ngo Minembwe tuyubake rero nuriya wese wayihunze uyu mwanzi wacu wayiteje mwibi byose azareba uko izaba imeze kabisa kandi dufite nabandi twasigaranye amoko yanda yose twagwanye tubanye neza tumeranye neza ntango wababonye ukuntu baza bamvugisha ikibembe hano wabonye bapfurero kandi twebwe tugira nandi moko yose sinzi ko mwabashije kumva abamama bagiye guhahira urenge ngo bashike intambara ziraba abavyeyi bararariyinga ijuru yubabwira nagiye nakumwana w'umubembe wabuze nyine uramura abandi ndafata amata nabandi cyo kimwe ntabwo tuba tugenda hanga ku media kugira ngo batubone nibiba biturimo kuko niyo mitima Imana yaturemanye icyo kintu naco carivugije cabaye neza gituma Imana kandi yongera kuduhembera muri iki gihugu niyo mpamvu ibyiza twebwe ibibi batushoraho twebwe tukarashoraho ibyiza tukabibitura niyo mpamvu dukomeye twumva ko intambara zisa nezishize ubu ko turagwanisha ibyiza gusa nundi wese uzana ikintu kibi kidutokoza uwo turi kumwe rero tukaba dusaba tuza tureka kuja ku matelefone tuvuga ibibi n'ibibi dushaka ikintu gisa na Minembwe gusa murakoze cyane.